Aduh. Lah pocong boleh lah. Beerik pocong. Lah pocong nyari janda ajaan. Iya boleh pocong abini ya. Tak neng Facebook, tak neng WA, tak neng TikTok. Pocong lolo. Ada lain apa ya? Jeng. Apa kak? Demak awan. Wah, engko antara jolo wah. Tojuk nak turun tojuk. Ada kak buru. Tojuk lu beri parlon kok. Dah, dikit pas abit. Marah. Aduh. Beda apa? Mak loko-lokan ben baca pentingnya Mas ya. Ben tak ngiding kabar. Satya berde pocong. Di mah. Facebook, WA, TikTok pocong kakak bi. Mbak Andrian. Dia partaja. Arwah. Hoak karua. Kok kau beter? Kok curi kakak Mbak Andrian kok sisi pocongnya? Abon tasuk ben saromben. Mbak. Satya abon tamun tak sesuai bi kenyataan penjara capok pasal 00 lain mainan ben. Anu du ben saromben caca ben saromben entang kel marinan kok bana. Setenan kok Edina ada tidak boleh. Saya tujuan gajan dari abaan. Apa kun bair ya? Nah, mari menjaruka. No du ben saromben. Denak. Maju. Telo ceng tengah sakit ku ceng. Ayo tu dulu yuk makan cara boleh tu. Aduh. Dikit cara boleh ya. Ya tek kelu. Aduh. Are apa ake kita markeun perak pocong. Marah ada iya. Jujur-jujuran baik. Beremah. Arya ben apa ongkuan jadi ki pocong. Kerja saya apa ya? Iya. Saya viral ruang Facebook. Hah? Pas malam mah boleh saya keridu Iya. berok ruang. Iya. Arwah engkau, kan janda. Yang borok ruang. Engkau itu tipe pocongnya. Oh, saya imur. Mangken ampon viral, osom pocong berita. Entar kamaroma nyare janda abinia. Ngas tete se janda, apa boleh janda muda. Aje tak bereta, cek keluar dari Roma. Kempang partaje
hati